آماده به راست آماده به چک سرم سلاح بده سلاح شهیدان سلاح بده چک سرم چک داینه Dobra şey duvarım dirdiğin adam de fermandarımı. Merhaba Mahmut. Sağ ol. Çoğun. Sağ ol. Çek. Sarmı. Sınav bile. Sınava şeyda. Silah bile. Çek sermin. Çek dayne. di merhelakî pir zîrokî û hesas re em derbas dibin. Îro roj li ser rojhilata navîn şeklekî am her wiha li ser Sûriyê bi şeklekî xas gelek siyasetê gotê meşandin li ser hundirê Sûrî ev şoreşa guhatiyê li darxistin gelek kes dixwazin gorê xwe Sûriyê çê bikin. Her wiha çe dewletê kapitalîst her wiha çe dewletê rojhilat dixwazin vê derê Sûriyê gorê xwe tenzîm bikin. Ji ber vê jî yanî eger di vê merhelê anê de eger gelê Sûrî li xwe bi xwe xwedî dernekeve wê ev gela tev li ber niga biçe. Lê çi dibe bela bive îro roj şoreşek di hundirê Sûrî li hatî darxistin yanî bi şeklekî am ji bo gelê Sûrî û her wiha îro gelê Kurd ê got di hundirê Sûrî de jiyan dike ev gela jî gelekî xwedî dîrok e gelekî xwedî çand e gelekî xwedî coğrafya ye. Ji ber vê jî hem di hindir de hem di derve de qebûl nakin got gelê Kurd bi îrada xwe bi qerara xwe bi çanda xwe bi hebûna xwe jiyan bike. Ji ber vê jî her kesê gotê dixwaze Sûriye gorê xwe çêke Kurda gorê xwe çê bike gelek insanê xiyanetçî hene xwe firotine. Yani bi navê Kurdîtê kar dikin lê te eleqetê tê wan ji Kurdîtê nîne. Lê em wek tevger îro ro bi fikr û ramanê rebena bo li ser asasê Sûriyek demokratîk em tev digerin xwarexistin dikin. Her wiha dema got gelek dixwaze hebûna xwe bide isbatkirin gelek dixwaze got bêje ez heme dîroka me heye çanda me heye îro ro li vê derê parastin pêwîst e. Em jî li vê derê wek yekînê parastina gel lê Helebê em îro li vê derê tabûra şehîd Gîvara Hesen em elan dikin.
وام في طابوره تبر طغايا شهيد نور الدين قلو دكن قال يا بالا يعني دماغا ام بحثا ام بيشن ام قال خدي زمان بن قال كم هبن قال ام داري باراستنه ده بر خود بيش خينن بر چه دفر چه عرض کبه چه گل کبه چه بیشت جره پاراستی جره بیشته ام جیبه داره و ککینه پاراستنا کل ام خوا برخستن دکن لتبع رجوای کردستان تبع سوریه یکینه پاراستنا کل لتبع داره خوا برخستن کریه والبه داره جی ام لحلبه ام خوا برخستن دکن چید ببلا ببه کی چید بیشه بلا بیشه لا اب طابوره قام آباد کن طغای گوتن آباد کرن اب رخصنا قام برد خینن اب نتهدیده اب جباب پاراستنا گل سوریه تباهیه و جباب گل کرد بشکلی که خاص جی کید بیشه بلا بیشه چه نابینت که بلا بکه لام وقت کرد بیرادا خواه بقرار خواه امه خواه تب بگرن و امه خواه ببارزن کید بیشه بلا وره امه خواه ببارزن کی بشار اجته بلاوره کی بريباز اجته بلاوره ام لبدره و ام خبر خصد کن ام قوت کی جواب براسنا گلانه ام نقوت کی تهدید نه نقوت کی قوم لا فكر بكن كسدا هنا جواني معارضه جي كلا جروب شتا و تنظيم قاعده دخوازه قال يكبر قال سوريا وخره قول قاعده بكن هروا نظام دكتاتوري نظام و رژیم باز دمشاندن بخوازه و گلان کنه خواه تنظیم بکن لام به قبول نکن ام کرد نه کرده برنه ام نه عسکر کسی نه ام عسکر خوانه جبر بیجی ام لبه سروی اساسی خواه برخصن دکن خواه تنظیم دکن سروی اساسی ایرارا ام طابورا شهید گیوار حسن ام به اعلان دکن سروی اساسی ری حوال گیوارا حوال کی پریجا بو حوال کی جسور بو حوال گیوارا اف 3 سالیوی دنوا یکینه پاراستنا گل جه خود کرد همه دشتیوی چی بو گلیوی بو همه دشتیوی چی بو تنظیم بو برحکی پریجا به جسارت کی پرمزن دیجی گروپ چته ایگو خواستن تا که منطقه کرداده لی حوال گیوارا و گل حوال پیره قبول نکرن شر کرن ری حوال گیوارا حوال کی پریجا بو حوال کی جسور بو حوال گیوارا اف 3 سالیوی دنوا یکینه پاراستنا گل جه خود کرد همه دشتیوی چی بو گلیوی بو همه دشتیوی چی بو تنظیم بو برحکی پریجا به جسارت کی پرمزن دیجی گروپ چته ایگو خواستن تا که منطقه کرداده لی حوال گیوارا و گل حوال پیره قبول نکرن شر کرن ری حوال گیوارا هم دیجی رژیم بعضی شر کرد هم دیجی گروپ چتاجی شر کرد دشرکی ده گو 21 روزی شر دوام کرد حوال گیوارا هروا حوال نورالدین و حوال درسم و گلک حوال دمپره 8 حوال شهید کتن وان حوالانا قبول نکرن گو یعنی بیشن ایرادا گل کرد قبول نکن بحطمینه وان حوالا خوینا خواه هشت گو گل کرد برن که آزاد بیرادا خواه و جدنیای تبی دا اثبات کرن انو ام تانی نه لباجار کردا ام کاری خواه رخصتن بکن هر باجاره کی دندر سوره دا ام کاری خواه رخصتن بکن خواه مشینن لبدره سروی اساسی ام دشت بشن ام ساز ددن حواله گیوارا و همه حواله شهید همه شهیده گوشبان آزادیه شر کرنه و جان خواه فدا کرنه ام سروی اساسی ساز ددن گل کرد و همه گل سوری قومی حتا دلوبا خوینا خواه داوی امه شر بکن و امه گل خواه بپارزن چه دو ببارد ایریش چه آیته بلا بی ام کسی نادرسن و سروی اساسی به خاطر تنظیم بکن و مفسر کن سروی اساسی هم سر کفتنه اجوا تبارد خوزن
اول از پر کیف خوش بوم جبو طابور سر نوی برای منه برای مجی شهیده تجاری هم لشهر ناترسن هم دخازن هم بسر کفن حیا کردک دی شیخ مسعود دعای تجاری هم جوی در ناتن زد هم پر کیف خوش بیم و از دخازم اول مجی سوزی شهید دانه سر سوزی خوب ماشین و هم تجاری هم دشمن راح اسكت نابن هم الشهر بكن حياة داوية از سر حاجز معرس كيبيم جني براي من خبر داومن وبراي تاش جيفار شهيد بويا سر حاجز هفولي مو قادر هات مقو هفول براي من شهيد بويا زبتشم ميزاكم وتمام هفول اتشيم قند براي من شهيد بو از مشي تابوت ويجي دي من براي خجي دي ومن حمو شهيد ماجدين من بر شهيد ما في رهبين از شوم از نكانم دايم حلب از رافيا مزاتم حلب جبرقوا سلاحي براي خراكم وتجاري السلاح براي خا العردين علم شهيد ريناز شهيد جيفارا شهيد سلافا هو حمو شهيد مانا هم حمو سريخد الطاوين بر شهيد خا حمو شهيد خا كردستان برشيرينا شرفوني كياب حكيم نوفي مرة ناسا دست بكي ام توبر شهيد جيفارا اعلان دكن انا جبر شهيد جيفارا بخو يعني الشارع خدا خورد بو يا ديامين جي يعني پر بريكا كي يعني نهشتكو كومنت شتاكو بكافنا تاخين كردا ونهجي تاخي السيستم او السيستمي لشكر السيستمي كو بكافنا تاخي كردا و ايك واد بيجم يعني شهيد جيفارا شهيد رينوس شهيد زنور شهيد رستم افحمو شهيد المنى همسر شو باوان دمشن و يادي تر يعني اف شهيد المنى مشبوك فرستنا قاله يعني هم دست بيكي يكينيا فرستنا قاله يعني هم قال ده باريزن وهم تاخا كرداجي هم تجاري دفجي برنادم وحياني دلو بارفون دجان لاشي مدى هي هم فرستنا تاخي خابكن فرستنا كردا بكن كان عفرين شهيد جيفارا بخا درج استرامون دمو شاردو شرمي خالد حياني ده از درو غرامون شهيد جيفارا بخا يعني برا حوالكي باش بي برا حوالكي في دكار بي يعني جانا خا تضحية كالجبال بي ملتي با يعني حوالتي خا پر خوش بي دروجا مبهف درا يعني أزويفا مبهف رشار كلهم بر دولته أما شهيد جيفارا هر تشتكي خا دا اوی بی ملتی و فداکار بی ملتی بی شهید گیوارا بخوا پرش اول که خوش بی خورد بی فداکار بی دخواست يعني هر تشتكي خا جبال بي ملتي و نجبوي يعني ملتي كرت يعني هر ملتي كي بندست هر انساني بندست خوينا خادا جبوي حلبه نخواست جي ازوا گروپه چتاتی که تاخید کرده جواره کرده جبوی و خوینا خدا و شرک لهم بر شهر خالد حیان بور سر نوه شهید گیوارات اعلان کن یعنی شهیده بی ملتی بی شهیده بی گلی بی و تجاری جی ام دوزا و شهیدنا برنادن حتی دلو بکخونی مهایا عمل پیوی شهیدنا هره همه کار خبات بکن و هم چاکی وانا العردين